3, 4 sad. Zdravo sna ljudi, evo su u novom kanalu Nino Gamer 123. Igramo sada Agario. Kao što vidite igramo, roze smo boje, sada smo se malo već napunili. Kao što vidite Rek je prvi. I tu je prava čistina, nema nikoga, možemo da jedemo, samo da nastavimo i bit će sve u redu. Znači, ovo mi je prvi put da snimam, znači, ovo je prvi put da sam sad klip snimio i da ga snimam. Ne znam stvarno kako ću to da tu pobjedim, ne znam stvarno, kad su svi veći od mene. Kucam pinki boje. Vidimo da napadamo. Opa, ode mi. Znači, mi smo ušli u Peđu. Peđa je treći. Opa, protiv. Sad smo ušli u Učep. Oj, nemamo baš sreće. Vidite, sad smo u ovoj epizodi, sad smo nemamo sreće, tamne, zelene smo boje. Tako da, stvarno u ovoj epizodi nemamo sreće, tek mi je prvi put da snimam. Malo se, kao što vidite, zezamo tu. I to sada, to je bio neki kratki video. I to je bio neki kratki video. I ljudi, to je bilo sve za danas. Nadam se da ste uživali. Vidimo se u sljedećim epizodama. Doviđenja.